بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. وظیفه پیغمبر یعنی قوتاوی دستوراوی هیا گو اوجی حکمکی قانونکی حلالیکی حرامیکی دین آن نه خود تعالی حق کی ولو دایر رسول خو آن ندایا ایرو در حق ویدا می چند آیتا امی بیشن وگا گلک وان نیاری اسلامی اغلب جیبان پروفسور و الهیات چیه گوتین سر با تلویزیونا آلا خود پال ددن لسر وا قولتغا و خود گرینن و بحثا اسلامی دکند بیامش قرآن پیبا ام تشکی دی قبول ناکن حدیثا رد کن حدیثا انکار دکن و دبیشن قرآن بسی میا اوانا داروا دکن ورا دکن بے بختی القرآن والپیغمبر اسلامی دکن او دبیجن ہمیں بیا قرآن کن ہوایا آیت قرآن اشکرا برے واد دے حدیث بنگے اسلام میں دونا قرآن و سنت قرآن و حدیث بے حدیث قرآن نائے فهم کرن کسے کو بیجے ام حدیث قبول ناکن او قرآن جی رد و انکار دکن یہ گوے قرآن جی میرا شیروبہ بکی خوشک بدے فهم کرن کیا رسول خدایا محمد علیہ الصلاة والسلام او جمع حموها خوش شکتر فهم دکی خود تعالی پیدا فهم کرن اینا خوی چلو گود دبیگم قرآن بهاوای فهم کرناوی بفهم بکن تدمیزین وا پروفسور الهیات در تین سر با تلویزیونا کتنا پیشبری پیرکا که حتی بدر تازی و روت لبا وا اسلامت بجن پیرکا روت و تازی دوی قنالات تلویزیونی دا یه بی خوجم ندام چلو و چاوا و اوجه چابه خود کنا سنگه وی پیره که دا بدنا وی پیره که دا و یه اسلامی بیشن یا و اسلام ولو چه دبی پیره که روت و تازی لبر چابه تا پاقه وی لدروا و چابه خود تیخه وی دا و تی اسلامی بیشی گواب حقیقی مسلمان بانا ببی هوائی چه ند کرن ها نگوام دبی انسانی جري دركتي بيركا روتو طازي نقام دي بلا اسلام جري نوي قوتن هرا اسلامي جويري جي بيجا لي معنى قوت تشابي خود كي بدناوي دا ايدي تشيا قال وا قناه تلفزيون اجانا ولو بروجرام نشي دبن واني دي سبيكرا وا بيركي قولو بروجرامي قناه دي بكارانين ورحات او الهياتي او بروفيسور ولو الوي بيركي تشابي خود كي تشابي ويدا چاوی خود کے بدنا ویدا اس کو دبرا ہاں حتا ویدے سنگا ویل دربا تمام اسلام اشاره بیشا لما دبی گوت لمی زنی بری خوشی بگو هرینا چاوی خو برد در کدی برد عرضی چما دابش ناب چاوی می ابا آیت رب عالم دوی در حق دا سورة اعراف آیت 157 فصلي باورمن داد دي دبي باورمن كينن الذين اويغو يتبعون الرسول النبي الامي دبنا تابعين وي الرسولي وي النبي وي پیغمبر ورسولي الامي نخوندوانو ننويسكربو يعني پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام امي بو يعني نخوندوانو ننويسكربو خوندنو نويساندناوي نبو نزاني بو بخوينه سر کاغذه ونزاني بو بنويسينه الذي أو پیغمبر مني وكو يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وصف نشاني وي دبينن قوايا دو توراة دو دو إنجيل ده هاتين ويساندن يعني خود تعالى جبان يهوديا رو جبان الله را دو توراة و إنجيل ده وصف نشاني وي تب أشكرا كربون و قوتبون قسمك جبان عالمي فالله و يهوديا هاتن إيمان عنين شخوا وصف و نشانه ویجد کتاب خودت دیتن هنکا ایمان آنی اب رسول وصف و نشانه وید تورات و انجیل دا هنا دبینن اب عالم فالله و یهودیه ایدی اب رسول چد که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر امر واندکه بقنجیه و منع واندکش خرابیه معروف و منکر معروف چیه چقدر اشتاقو اسلام قنج ببینه باش ببینه اسلام گوته به قنجا و قنجا
منكر چقا تشتاقو إسلامي قوتي حرام وقدخ وخراب وبيسا أو بيس هايدي أب رسول أمري وادكي بفن معروفة ومنع وادكيش باخرابية أبا مثلا خود تعالى دفرده بحثا رسولي خود كده بالرسولي من أمر دكي أمري بمعروف منعاج منكر دكي خود تعالى أب قوت أب إذن دستور دايا رسولي خوا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أب رسول تشتيح باكو باقش جوار حلال دكي وتشتاه خبيث وقريش وشبلي لوان حرام دكي مثلا دبر دجي دبي حلال دكي وحرام دكي يعني حلال كرن وحرام كرن خود تعالى كريه دسته پیغمبر خدا البت پیغمبر وقتی گو تشکی حلال دکی تشکی حرام دکی او جی نش خو استکاد دلی خو جبر خو با نابیجی وقتا گو اب تشتی هنی حلالا گو اب تشتی هنی حراما هل بت خود پیدای گوتن يعني جغيني قرآني جغيني قو تعالى قرآني ده بيجي فلان تشتيها حلالة فلان تشتيها هني حرامة جانا حديث هذا شيء بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده فلان تشتيها هني حلال فلان تشتيها هني حرام أبي جبر خوبت بيجي نخير ديسا خود تعالى يان دخوني ده شيرت بيجي يان جتابي جسر قلبي بي ويضع عنهم إصرهم وي بارغرانيا سر بشتاوا سرواد دي عليكي والأغلال التي كانت عليهم وان توقوا قيد زنجيري قبري آل سروان بون دي عليكي يعني أب عالمي يهودية وفي الله وتقوهات المسلمان بون شخو وصف نشاني محمد كتابا خدا ديتبون وعيني ولوكي قلتبون أب رسول ويتشتي باقش ويجوا حلال بكي تشتا بيس وقماري وقريج وشطل ويلوا حرام بكي و او بارگرانیه گو بری خود تعالی دا تورات و انجیل ده هنک بارگرانی لسروان کربون هنک باره گران دانی من سر پشتاوا ایدی محمد و سر پشتاوا راکی گلک تشتی گو خود تعالی لسر امته بریا ما فرض کربون يعني فرضنا گران اف فرض سر مراکرن وکا چه عبادت وان امته بری گو ند مزگبت دبانا ند جامعه دبانا قبول ندبو لپیغمبر علیه الصلاة والسلام خود تعالی دا خاطریوی عرض حموشی را کرد جامی کرد مسجد تل کودا عرضا خودی طاعت و عبادت و المیجا خود بکی قبوله تی قبول کرن یا با باش سبک تایید کم جوا امتی بری را زکات جسیا یک بو جو امتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا زیر یا پرا چلی یکا یا دخلی جی جدها یکا جوا امتی بر یا مرا مال غنیمه نه حلال بو وقتی گو امتی بر پیغمبر خورد چونه حربه که و مال غنیمهش کافره بدست دخستن او مال نتخوارن لدبره که کم دکرن و آگرک جعزمان دهات دخوار دشوطان اب علامتی گو قبول ببو وقتی گو خاینتی یک تیده هاتبانه کرن يعني هناك دزي تيدا هاتبانا كرن هناك تشتك جوي مالي غنيمة دزي بانا آگر جعزمانا ندهات ندخوار مالي غنيمة جوارا نا حلال بو ليخوة تعالى جمتا محمد عليه الصلاة والسلام حلال كريا حتى قيامتي وقتا قو مسلمان بكافرة حرب وجهاد بكن او مالي قوش كافرة مايا بدس خستنا او مالي غنيمة للمسلمان حلالة كي چد بيجي بلا بيجي ناقوا فالذين آمنوا به اويقو ايمان باوري ببي رسولي من آنينا وعزروه وقدروا قيمته تعظيم وريز وحرمة جيرة قرتبن ونصروه وآلي كارياوي كربن لهمبر مشروك وكافرة واتبعوا النور الذي انزل معه ودابنا بيوين نورا قو جيرة هاتي شاندن بيرة هاتي شاندن يعني قو قرآن لبيوين قرآن تشوبن ها أبانا أولئك هم المفلحون ها أون إتكارو قزن جدا ها أون إستفراز وتخلاصية دا ناخد بيقو إيمان ببي رسولي وري كرن قدر قيمتي تعظيماوي وري قرتن آلي كارياوي وري قرتن و او نورها قو بير هاتي شياندن او روناهيا قو بير هاتي شياندن قو چيه قو قرآن پیروزا دبيقو بمنا بي لبي وهارن وقبول بكن شورا آنا ياسا قانون ونظام قبول بكن ها ابنيت كارو قزن جيدنا
ناخو ايگو نه وهابي او ضلالت دیا اید خسان دیا و اید زران دیا و هلاك دیا اواش به آیت جهات فهمه گلی تماشوانا گو محمد جي عليه الصلاة والسلام جغيني تشتي قو خود تعالى القرآن دا قوتن اب حلال اب حرام فلان تشتي امر دكي فلان تشتي نهي دكي جغيني بي خود تعالى بريا وحيا دخوني دا يان وحيا قولوا باب جسر إلهاما قلبي بي ببي هواي جي خود تعالى اب اذن دستورها دايا پیغمبري خوا نو كواني نها قدر كتنا دوا تلفزيون دوا إلهيات و پروفيسوري قو انا در كتنا وای دید بیام قرآن پی بتشکی قبول نکن او انا فراد کن قرآن دبی نحو جی حدیثه دبیشن دبی قرآن نحو جی حدیثه و او بخواه بالصدا کتابا چید کن دینا خو بدنی دبا پروفیسوری گو در نکم لسر تلویزیونا هر پروفیسوری کی بالصدا کتاب نویسان دیا یا هی پروفیسورو وکی گو قرآن بسا تو چما نخواه کتابات نویسینی کتابه خود فروشه تجارت پید که القرآن بس شما انت بالصداق كتابات تنفيسني هم رابا وي قرآن بلا بكا ويدي معناه قلت كتابات تنفيسني تشيا ت حق شخوانة تبيني قلت كتابة بنفيسني وت قرآن بدي تفسير كرن وشيرو وكرن تدازي قرآن بد ما فهم كرن ببا كتاب اخوا لي بلا او محمد پیغمبري قو قرآن شير هاتيا بلا او در حق قرآن ده تشكي نبيجي يعني او يتكي او حق اشترى هاي ليش پیغمبر اسلامي رنينا بس دينا خو بدنا وان بروفيسورا بالصداق كتاب نويساندنا يا تو كمان كتابات نويسيني تو دفروشه تجارت بيتكي قرآن تاني وكي قو بس قرآن بي حديث نابي اري حاشا نقو ام پیغمبر ام دكنا الشريكي الله تعالى يا خودي اب داية دستيوي اري